Nombre di Tata e di Io e di Spirito Santo, Señor sea cuboso. Humana laganos confessanos picanan, panos por celebrar de maneira digna e mistério nan sagrado de nos fé. E da confessar a Deus Todo-Poderoso, delante di tu aqui presente, come a pecamos tanto, a pensamento e palavra, a lo que me arrasia queda sin has, pa mi culpa, pa mi gran culpa, e me te roga la Virgen María, tu ángel santo, e vos, mi hermano, e reza pa mí, el Señor, nos Dios. Ara Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdonarnos picanan y híbanos na vida eterna. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Láganos reza. O Senhor, ajuda-nos a servir sempre com alegria, para sobrar nada não porhasse-nos mais feliz, com vida em fiel serviço de bo, que é o donador de tudo o que está bom. Sabe que nos está pedindo, para meio de Jesucristo, boiu nosso Senhor, que ende como Deus está viva e reina cubo, em unidade do Espírito Santo, entre siglo e siglo. Amém. Começamento de Book de Revelação. Lo que está seguindo aqui, Jesucristo a revelar. Deus adune a revelação aqui para mostrar su servidor lo que mester sucede pronto. Jesus amanda su ángel vai contar Juan tudo cosas aqui. Juan está testigo de mensagem de Deus que Jesucristo a confirmar. Eta dona testemunho de tudo lo que ela mira. Feliz es que essa palavra de profecia aqui para outro gente entende e feliz es que escucha e toma contenido na pecho para sobra o tempo que costan aqui vai suceder tá cerca. Juan na 7 igreja na Ásia. Graça e paz seja com vós de Deus, kutabata e kutabini de sete espírito delante de su trono. Me atende stem bisami. Escreve e ángel de igreja na FC lo seguinte. Que tiene sete estrelas de su mandrechi, e takana mei de sete candelar tabisa. Misa turcos cuboso tahasi. Misa de vosso esfuerzo e vosso perseverancia. Misa cuboso no por soportar mal gente. Vosso apone e gente que a pretende de ta apóstol, pero no ta na prueba. E vosso a descobrir que ta ganhador nanta. Vosso ta para firme, vosso a suportar hope para motivo de mi nome e vosso não a sucumbir. Pero essa aqui me tem contra vosso. Vosso não está demonstrar mais tanto amor com o começamento. Corda for de com alto vosso a cai. Converti e hasi a trobe lo que vosso tabata hasi na começamento. Palavra de Deus. O refrão de nosso salmo está: mi talaga es que vence come de palo de vida eterno. Mi talaga es que vence come de palo de vida eterno. Feliz es que anda segundo consejo de mal gente, que no ta pega riba caminda de malvado ni no ta sinta dentro de cercedor. Feliz es que ta hiba placer de lei do Senhor e ta medita su lei de dia e a noite.
Mi talaga es un cutavence come di palo di vida eterno. E parse un palo planta canti awa, cuta d'una fruta na su tempo. Sublaci nang nota marchita, mas que kiko e hasi e tabona. Mi talaga es un cutavence come di palo di vida eterno. Ma mal gente no tasina, nan tabagas cubiento ta supla. Señor ta cuida caminda di bon gente, mas es un di malhechor ta sin salida. Mi talaga es un cutavence come palo di vida eterno. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Abre mi voz, Senhor, para me mira tu maravilha de bolei. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Señor sea con vos. Y con vos, Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En el tiempo allá Jesús se llega cerca de Jericó. Estaba un ciego sentado canto de caminda a pedir limosna. El ciego atende, multitud te pasa y apunta ¿qué está pasando? A responde, a Jesús de Nazaret te pasa. El ciego exclama, Jesús, Hijo de David, ten misericordia conmigo. E gente que estava passa diante de Jesus, a Ros e ciego, visando, queda quieto. Mas grita, Hijo de David, ten misericordia conmigo. Jesus a queda para, manda entre si cerca de ele. Ora o homem estava su dilante e la puntre, que como quer para mi hasi pabo. Ciego a contestar, Senhor, lagami mira a trove. Ora ei Jesus avise, mira a trove, vo fe a salvavo. Mesora e ciego a su vista bec, e la sigue Jesus mientras estaba a glorificar a Dios. Ora a mira lo que pasa entre el pueblo a alabar a Dios. Palabra del Señor. Se acaba de observar en el Santo Evangelio una multitud de gente que está acá junto con Jesús y un gente ciego que camina. Pero también nos provisa que nos acaba de observar una multitud de gente ciego y un gente que estaba a mira. Pasó en realidad así na tabata. A multitud que estava cana junto com Jesus estava gente nan ciego. Não estava a acompanhar Jesus. Pero não estava a mira que está de Deus, de David. Não estava a mira que está Messias, que está Salvador. Acompanhar Jesus estava em fama de curandeiro, de profeta. Pero un gente canti caminda estava tendo bom vista. E si a mira que está Hijo de David. Essa aqui que é Messias. Sei que é Salvador. Eso a mira esse. Eso. Jesus, Hijo de David, ten misericórdia comigo.
Pues asinata sa tinhende kutin bon wowo inanta ciego. Y sa tinhende kutaden problema, en tribulación, manera canticaminda, y Nancy tiene un bon vista. Sa tinhende kuta acompaña a Jesús en religión, na misa, inanta ciego. Anta participar solamente del rito religioso, pero no del encuentro verdadero con el Señor presente. Y satin gente con la manera cántica minda, manera na margina ambisa, sobre vida mes a marginanan, vida mes a golpeanan, con dolor nan, con problema nan, con maleza nan, con sufrimiento nan. Pero nanti un bon vista, anta reconocer paso de Dios en la vida, anta reconocer presencia de Dios en la historia, anta reconocer que el Señor está cerca, y anta invocar su misericordia y su poder. Esa que romana, esa que está bon vista está, ahora vota reconocer que Dios está presente en la vida. Ora io in bon uovo, ora vota reconocer il passo nan di Señor, nel acontecimiento nan di bo vida, acontecimiento nan di bo historia personal, familiar, te reconocer esa que estaba paso de Dios estaba cerca, y la pasa banda de mí, ¿verdad? Ora vota reconocer que es señal nan di Dios, e marca nan di Dios. E ora ei botin un bon vista, e ora ei bota dirigido, ¿verdad? Na esun que está acompañado con su poder, con su omnipotencia, para tener misericordia de vos. O que nos que pide Señor para purificar-nos vista, para nos não acompanhar de maneira uma multitud que está atacando, sino para nos mirar como Salvador, como Hijo de Dios. Purificar-nos vista de tal maneira que nos por mira su paso en vida diario. So, diariamente nos está viva, muove y existe en su plantiman. Háganos lanta para Romano.